Kalo mai. Eyo. An neno mo. Ngat mo be wa di ben kai o bor kalo mai ke peny la kor penyi. Chige wai. In kai chumo ikom wat. Ma choka de dak. La mero. Nyogwak mamani. Nyogwak babani mien wuru. Manu ini chumo ikom matilo dok enu ni kitomo. Kachalo wad ma nyero. Pe kitume gimo. Kaya ka wad ma babani. Iwe miri wen chian chi lingi tek. Kaya meni kaya chume no tilo dok ini we miri wen chian chi lingi tek. Gin ba kitumo ne no en kabur kila chio. Okay. Si kitumo. Kaya chume kumeni lu dok iling miri tek bepe bok nga boko nyame na kao na. Tie. Kaya ini nane to ki loke i. Lu dok a wur be kaya nane bepe loko matwal. Bon ngarmo. En to kaya no babani kabur ki dako. Nyoy no meni kabur kila chio mo. Mier wanga kitumi. Manyor no la chon eni rambe di pe wuru. Pe wuru. Aya en bene mego cha gwak ndaka mone ma babani gwak ini chumi yeni. No be pe meni. Pe meni. Okay. Aya piani babani yini buri kin gi gen mamani. Ki diri chen manok gi ya mer maji kin gi. Yen ne beru ken siki no pe. Aya eto mape wotri cha ani. Ene ka ini cher no mer ti chure wi meni. Dong pa ko no. Dong gi wati ki mer gi tom la tien roma rai. Okay. Wow. Ene. Me lokati kumano. Okay, lo machi come. Ati Mr. Diben. Apo e kan. Yo.